halor ka jing ujor jong ki pai ba halor ka jing trade torti jong ka company na surang na kenro nong kinjang nong klau bat berki ke FKJGP berki area kala lit ban jurem bat kala lam ba ka company kala trade torti shabapalan na kaliang kaseng kala penram jur ya ka jing trade torti ya ka te ka surang na do ka surak siang mau hadu ki kenro pat ki muri donro ki jaka ba 4 lap dep tre Henry kilat datua bat jatno ka sanction kan leng pan ujor hakman u executive engineer PWD road nongstan ba uday ban tuklar mardor ya kate ka surak nang ba ka surang kan ne islam lada traitor ti kumtu kan wan rajnge ya ka yat ke yang jong ki pai pa nong song snong jong ga dong ka than ong usamla h kharhari president FKJGP berki area unit. Ini soal lur kerak lah deh. Noi. Di kan nek kan nawan noi yang. Cuk ni apa ni bro ni. Ang siuman aingu yau belai nong bu nong thau. Do ayangi kan kamar yang baik pu iping. Bat ngasiu pan ai ku belai. Ye piwe ki khot. Jongka FKJGP berki area ngamlak kem lajar kertang ya keba pilat ya keba pilat pelat por namta banwan pej perwan jengok yang ada kajing tei ya kena kesurok pat kum keseng hi lingba kajing yo kajing ujor jong kinong song snong jong kadong kathany kabahap apa jong asnong area berki borhi borok kawai kaliyo kajing ujor habedai bat kajing sinai kena kasurok PMGSY 3 kabawan lengba nong klau berki umdulun te kum kaseng hi kat kum kajing yo kajing ujor naki pajba nong song snong halor kajing siang everyday bat kini ki salin yung kasurok kalong sisa kabarit katkum kajing estimate everyday matay yakan surok balban siang yakan surok kumta nakaliang yung kaseng kawan ban jurip hi lajong ki khamat bat kalayo ihi kajing od jing nam jong upaj ba nong song snong kaseng hi kala wan banjurip menta kasngi habedai berkena gajing siang yang kini ki mau selen makalong isya kwadang rit bat kaju kopor nakaliang jong kaseng FKJGP berki area kakerpat yu kontraktor bun penhe biang habedai berkena gajing siang mau ane salen ya kane kasurok